O muthenya thutha wa ungi kaunti-ini ya Meru no mirurumo ya rithathi iraiguika na kiroro kia manyina na atumia gutigwo ni ciana na athuri ao kumana na tharikira iria iratwarithio na mbere ni aici a mahiu. Familia 6 tharikira ici riu ni ikiritie njano makiria thutha wa njuragano ya anake 6 kuma itura-ini ria Amuthumba aria merega gutharikirwo makigitira mahiu mao rugongo ruria mareithagia. Ng'ombe zetu zinaibiwa na badala ya serikali kufuata hizo ng'ombe, vijana wetu wanakuwa exposed wakifuata hizi ng'ombe zetu. Thengia wa ciiraniro mama kuma kuri thirikari wici wa mahiu thiete na mbere gwithegea kaunti-ini ino na gutiga hathara itangitaririka micii-ini gwata matura-ini. Muthia-ini wa mwaka muhituku mahiu 1000 ni metharire na aici a mahiu thiini wa mweri umwe gugikorwo uici ukoretwo gitavanio ni imaramari kuma kaunti marigaini ya Samburu. Kuma Januari ya mwaka uyu nginya mweri uyu turi andu 16 ni moragitwo ni aici a mahiu na mahiu matanyihire 1500 makarorerio njira itari ya kuona gwithara na ekinai. Uni thengia wa firigisheni cia ugitiri kwanirirwo kaunti-ini ya Meru. IG ameleta polisi 400 extra police officers are being deployed kwa hii belt ya Meru. Tutakuja sisi wote hapa kama vile waziri wetu amesema, tutalete vifaa zetu hapa. Mtu asianze kulia ule yako kwa hiyo resource huko, ule yako kwa hiyo mlima ingine, hiyo anafichana mahali hiyo ingine. Hapana, lia kama sisi tunafika hapo. Firigishani iria yeriga kwanirirwo kaunti-ini ino ihutitie matura ma Mbure ya irathiro, tigania ya irathiro, tigania ya ithwiro, igembe ya rugongo, igembe ya gatagati na Mutuati. Firigishani ino irikanite kugiritania maafitha a borithi makire ya girigiri, maafitha a mbirarũ hamwe na aria a ugaceru. Firigishani ino ikianirirwo mieri 2 mithiru thutha wa atongoria a mung'ethaniro kuga ni mekuria muingi wa Meru gwithaya akorwo thirikari ndikurumboyania nao. Wanaua wananchi, hakuna kitu inatendeka. Nimesema hivi, munipatieni wiki 2. Mimi fireman mwenyewe this week nakuja hapa kuangalia vile operation inaendelea. Wici wa mahiu kaunti-ini ya Meru riu tuikite mashindano ma kiuteti gatagati ka munini wa president Kithure Kindiki na Rigathi Gachagua. Wiki nayo yo ugituika dereti ya ngari iguru micemanio-ini ya kiuteti rire muingi uthiete na mbere na gutangika. That monkey business of bandits, we have had it before. This is not the first time. They did it in Baringo, we crushed them. They did it in Elgeyo Marakwet. In Lamu, the Al-Shabaab were doing the same things. We crushed them. Northeastern, we crushed them. We will crush them in Nyambene. Maya magithiaga na mbere atongoria aria mekinyitie mathiko-ini ma arume 6 aria merega kuragwo ni maregete guthamirio gwa county commissioner wa Samburu John Kiprotich Cheruiyot nginya kaunti-ini ya Meru makiuga ni aremetwo kung'ethanira na uici wa mahiu kuona mahiu maria mahiu kaunti-ini ya Meru makoretwo makierekerio Samburu kuria araterevaga mihango ya ugitiri. Hatutampokea na serikali ijue hiyo realignment wamefanya ya serikali na huyo county commissioner wameleta Meru. Sisi over 4,000 of us as clergy in this county tunasema hatumtaki. Atongoria ni mokirire minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen makiuga ni aremetwo ni gutereva mihango ya ugitiri bururi-ini na makiria kung'ethanira na uici wa mahiu. Hapa Meru wamekataa huyo county commissioner ambaye unaleta. Sasa wewe ni nani Murkomen kuinsist huyo county commissioner akuje hapa? Mimi nataka kuwaunga mkono. Tukiwa Kenya nzima, we must do an audit. Kwanza huyu county commissioner wa Meru atoke ndio tuweze ongea na mtu yoyote. Uhaguku wa ugitiri ugithie na mbere kaunti-ini ino ya Meru. Utongoria wa kaunti ukoretwo akirumanira na muingi micemanio-ini ya kiuteti thingira-ini wa iregi kuina nyimbo cia uria President Ruto akahotana itena ria keri. Ati mmesemaje? Ngiribotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Maji